Anyway. Enti bajo omo fifiri hefa munya some information no. Far from around yeah, but utimo say bisa almost here omo nkasa but udi udwuma we ne bia waka bia me wo Kejetia bia me Dr. Mensa ni we say no. But bia omo tete no dey. Na omo ye we kaka. Enti video no na ye we Facebook page Akoma 87.9. This is it. Enti maami o hye kokoi ono wawe ne socks kama ezo didwa we mu ye ayifo na dwadifo ne bia. Ena wadampi wagya ato ho bam. Na okono oba. Enti bajo enra mo class afi na aka ni nyina de mo class free home aye. Me fa track no better sign nyina afi. Okay. Ena brantie no susu de susu ni ono susu ogya ato ho ana. Monfa audio no my ha na radio for the radio for no so wo mumtie radio no enso ti Henry ta da se my phone sia na bibia wa kira ye beba na aba bagin kire mu bi ye da se pa. All right. Enti de wo ho ne se sesie no ade a ho hia se ye bebo ho dawuru se mumwa na ye nyina ye ntu ho anamon na we kra de wo hu obi a so ni mu. You see, also be the two so ni mu. I nyina ye kambo mu ne ya adwuma ya manaboa. Herenim, yeah. Herenim, yeah. Herenim, yeah. Say, aden. Just who dia why no hu from so bia wo ho. Ti. Say. Ha? Ntale. Ya cho. Na cho aha ya mfa bolo nguo. Me say acho bola ndu bisa sima cho deba. Ma cho bola no nti. Fasio na acho. Ha? Ntale. Ya cho. Na cho aha ya mfa bolo nguo. Me say acho bola ndu bisa sima cho deba. Ma cho bola no nti. Ahu. De ko. Da bi wa sam ko hansa. Na ode ko hansa. Me ba wo ma me ne me. Ko ho ma me ko hansa. Why? Ahu. De ko. Da bi wa sam ko hansa. Na ode ko hansa. Me ba wo ma me ne me. Ko ho ma me ko hansa. Why? Say. Ha? Ntale. Ya cho. Na cho aha ya mfa bolo nguo. Me say acho bola ndu bisa sima cho deba. Ma cho bola no nti. Midim say education na binu hia. Ana den channel Anji. When we say, I say, yeah, billboard. Oh, Anji was yakon. Sikanoa, ya G, yan fabi. Yan billboard, near Fanco si ho. Yan fancy chrome, one them chromo beer when he says, I would obey, one in huni. Anju Dosre, yan billboard. Naza, the one woman, I pop, okay, we're popular bassa. Share, we're popular. Enti yechiwa billboard se bebre na Kejetia se bi ho no ase akwa ne yenti the next phase no mo e bechi omo no sa ne ye publish omo sa ne egu omo ni mase
Yasi binom kwaya binom fa so de ba wusi anopa obi de toka mu aka se niema okoton okru me se obi okru a wo sheda na me ka sheda bi obi wo sheda chechira no agya no ka no ase ne wura fi nti driver for no so be duru a no so oni option no no so yi no de atokwan mu wo agya no so ti bebre ebra mo bo no se o de betu fie na watua se 2 cities o se 3 cities no ontua da obe chechire no de aba obe foka na o de aba betum osi a no ayi atokwan ho se wanfa ntokwan ho no agya no ka ani mama ho na wo ena wo shenkani no na abefa ho asodie so ha dwen enjuwe yako ensem no mu awram o emu awram pa nti yesre ye nuano ma ye maame no mu a omuti kumase omuma yensua de na se obi koye saa yentwe naso infa na me di nkomo na I be so suggest be for I believe say ye or minim so obeka ho ase na whatever ba meso so mefo aso to the me try na wa ka wase but the me person me can say don so obi di saa bonefo sem enyam bransem we ya yentwe naso ye fine we ya yensan twe naso na wo mfa nya sua de because you the yesua de ebeboa kromu ha binum ayo madwun senya do mbedi mra so da entumosi akon oni mra so da news am etere se na entertain you anopai so nipa bi so asakodi nsensem oh se no me so mo be yela tinam se yenya billboard wo yesa ye chi wo a na ya billboard am se sika we say ye chi wo a ye mo nyina ho a na obi atwem a nka se na o kana na obi ehun se nipa we ya chi wo ade o maye ni na obi aba be hu enti no wo twam o chena bi o mfa meto me se o chena wo be se nya bi achi me se na get information na no pay wo ma chi bi ahomachi asa chi bi ye gusu a ye ka sai kura e bi kuro bi na adwen so de beto ye be che no so enti sua na wo se sua de right we describe where there where polluter must pay and where there where e be policy be ni the KMA use here there polluter must pay policy